Ngumbau Situ. Musiaisiani na uthocha ingi twende na kilunkitu muthathani wa mundi hendi Bosco nthini wa wini waku kana nthini wa muthinzi ulanga wikite nthini waku na niki ya kana mundu onthe ngai wa munenga muthinzi ethani wa wini ethe ina gospel ethe ina mbathi siva ni muthinzi wa wini na challenges ile ikwata mwini wa mbathi cia benga kana mbathi cia kuta ta isu ciaku no so ikwata mwini ula wina mbathi cia mathabauni utona kumata ata ukethia nimekala mituo ni la misio na mainambathi maikwina mbathi cia numangano kana ila si umanda sikwitwa kiki ndo ithio na ndo ala meino na gospel do me umanda kiki su keigwa fulani amefanya na no bongo so utona kumata hata maile kwika hata ukethia nimekala manenge twenda yani atimo na imanenga mbaya mukamba ndaya musesia kila ndo nakotabia ini makwanekana kinengo kitwa nangio ne ngai na ngai ne wendo kendo chambe idi aini tambe kuonania wendo nundu tamina kuonania wendo na ngai ndagatotia akaenda bamwe naito siri ya kwikala winine miaka tesina kala nundu zine na miaka miongwele nthene wa production neto siasia mbewe za ubanda ila kwa uwa saa ingi no weta mundu akausiaisia muthanga saa ingi no ukathienji mbeu ukewa mbeu enoi neyo thumeacia kiinu neyo thumeacia sua machoa mituki na ndeto na waingulu troka in music neta music nangalekana za leu musele ela trowa musele musi ndo ya musele one wasiana kuyo wambiso ile pauwa wambiso mwanene na kila mundu I feed from biso eva Yesu kwa ta producer ni waile usisi oketha musele waku ni wanu mavia musele waku ni wanu loto ndo twenda appendix musele waku ni wathambia ndawa nekana you with the fit for human consumption neweta editing of our material ukamba we material mokumbau mana editewa nesa na wana ni wanze nundo bekana ka kulilwe ninya wana wendo katwika chao kamwe akenda katwika kingeikela kinene pauo toini nundo kingeikela cha kinene bindazi nacho nichendete siana ni cha sio yangeleme ngelemende ikana wakana ngelemende niweze kona mundu muse nienda kwasia tumachue composition ine na tuweke think from inside the box to think from outside the box nondo kelebete gatha kesebe gwe mesi meongwena ukeke ya meongwe 5 wathingithio ngwiwe ne kethei kana kikendo naona content the lyrics nithongweta mbeu mbathila siku ino oyu netwendo seasonal kendo kapitete kendo shallow nondo osadi wathio wa youth payela practical they are using the comp software to make music etekala nole ela uketwa live concert ukeva uikon andola makwetete nundo ukaenda kuweta flash people don't want to see you dance people want to see you sing people want to see you perform kwa ukosa music eno you osakuma kemango with you
Okay, kwa hiyo watu wathi watu anumangano nundu yo mukamba ni wanzeo kuma tene lakini tuina twe tumenanete na ethane baute nange ethane na utina ni kitao kurekebisha ndi ukuta kwesi twa thuku kwa ela we na mbea na wendo tikendana tiso katika na ngwatania na kila yungwe ya aini mokamba kitebo na kila kitu maato thina ni lack of coordination na lack of consensus ndotona ku ya serikali ndethie na wewe waeta proposal uyambe ukulia what is a proposal naona aini alange mande ilainge madina wathi wakwe kala shelvune maina hit songs niki they consort nina se vya wathi mtumia we bathane wina na ile umweta mutu wa bathane wina na ile umweta na sana ngame yeka samutika nenge hiyo input ma kwene kasio kaili ndo kaili twa kaili ma kwe katerekebishe pa nduka kwatwa ni satani nondo nenge nuwa meti Congolese meta na onde na matinda emwe na maiko namba ndiemwe but when it comes to production where there are awilo ena coffee ena fali ena feregola in a restaurant pandu makombo eta guest majethi kese wathi wao wo wathi ukakwa ukethia ona we mwena wa uandikie ona wavinduka byo wona ngolo bengi kiu kietawe nikalangweta wendo kimena kiki chali kile wini na wokamba ni chando illiterate and may think only from inside the box na ma binyane aba unthene nondo nainge maika suffocate ange maika unajua nganyane tono yo ne nganyane ni siendo sitemana you ukamania ko think from outside the box where they are vacuum nondo nyezi pala nyane outside the box pai mondo zemba nasia ndwezaiwa mondo numie niki nithaukete league yengi na mama thaukete league yengi na hii league tisia standard yemwe na yu utumani wala wetho abo ne kana ethane we wendo bikia Bosco wibanga Bosco wethona Bosco na muthuku athukie niki na wando na mwokea ukamwe nienda ukelaba nombo nyondo bakelaba akalea na hiyo nenga itumi bado ndo mweta muthuku ende akalea au manai mzee undatedia ndatedia kwa nasia tubande mbeu long lasting matone mangu ti kalaka wathi zindi ndisikala be mondo ethuki ya sabindi kizimu na ndio tina sendo sendo it was a nice song o yuko imondo ethuki ya se kele tuka merimela niki imbeu ti long lasting ti durable mother then wa miaka 21 waje tisa sawa na every mother's day zina mpaka na radio itasi yake gamba naiwa ikainwa baba na kainwa mwingo niki na record yene monini nondo mbeu ela neke yepo za endime ikeke wandawa ya mudhwa ikeke wandawa ya mbea there to stay niwona ela ine maito makuka kumana big ideas sia kuina niwe to kwa kwata evergreen music you ateo Keni wa Maria ne wiya ina wathi atongianga imuvea ndo ambua ithi twina twendo pete line up ya mbandi nganya kwata solo ka mutambwa
aya kaketha no nia Mombasa yo the ai imbai ile ndoko support ondu ikendo metavia na mbai ne mundu mbai woka waina volume 1 makosa na mokweli makosa au niki metha na expectations na yuwa naku pando bawo ke ku fulfill their expectations uika ukoloka ndaka maisiza maithe ai mathosonge mesi akava maithe abaikindo nicho kuona na nyendi kwethona nicho kuona cia theila nene ukamba ila cia andu mekitumi kweta wa Bosco Mulwa niki ndeba ndo isa kwina ando masiani ende magula nyosu etino mundu cia ciata ni wona kwa twina iwathi ta gospel na na ta gospel ndi kwa ta mbathi cia gospel ndeza tine tatu tabanywa bo wangai ndo tekelo tabanywa bo wangai umangeta na sasa kwa aini maitu mokamba te kwata nei na te isalucha na andwaya tuka sign contracts namo makatoeva ningwenda tueve to sign off na ndwasu na tu sign direct na YouTube to sign direct na YouTube percentages easy tilawa uko kwa bikeo ne 30 ukabikeo ne 90 naona na tho YouTube no tho na channel keseo cha promote ange to sign ana mo the middleman kwa umwini etha no kwenda wathi waku wikwete mbesa sign straight na YouTube wamina ukwata ate ingili umwe mbega cia kwikali kake la moi ngalikona ya wini nena mominea ndukaine onumangite wa numane wabaluka nundu nyendi customer ndikweza kwa aithiwe numa ndikaua aya kendo kingi pai customer cia Ken wa Maria pai customer cia Bosco Mulwa pai customer cia Kasaukulu to share customer ithi na ila twasione differences ni ile to lose nundu ni wokela ne wambina ne wanumanga ni sawa andola makwa manoka kwa maisi okaoka mazi tuia na ndu na kemena uyethe ona wako na ndanzi yaku ndikuka why customer hii chuma ke ichama kanisa de ichama na nicho wona makanisa mauswa de ichama na de yobagozi muthose wa retail ndasa kwa customer kwa ona itu te kwatania customer situ kwa kumaine ambathi cio monya kana twimwe tutambitie imwe nitwendanete na inde tuisiani ona piracy silikali tukwate tusisie pa mbeva iliata na niona beba seo etha ne tukwete wendo wewiano ngwatanio na kwikiana bina pau bange aini maito ngainda lea kwaselela na indi timina okokube wina mibango myao ya ukumba waku wa wini nicha watima kumaile kwikala metelete pekela maile kwa metelete cha kawaida na isu ne mbathi mbathi ne nasio na ningo mona ngambathi metoki nene sebe makolio kanae kona ndiye ile akaisonga ile akaisonga lakini nene na umumba nesia kila gikatuma mombethukisia inge miaka inge miongweli kila kingi nene na unena ni na serikali wa county yitu Makueni kama na governor waitu His Excellency Kibotha Kibwana nena mpango wa kuambia music academy nekana legacy zakwa ndeka perish naona temande bandu tiki institution imwana nesiumia kwa mbio tane nesieta ngitane nundo kompyo no meutumia memetumia okwetha mathese uko na ngita kaka nemese uko na maitumia kwa mpango usu webo netele mausungi okuma maobisine na otwende chamwako Situ kwata moke uende ngemotangasia academy to yake lava na mipango ya iliata
Asanti. Naendi ingi ni muveano ndu wa kutwitikilia kuvikia kwigwa ukiwa waku wa Ngumbau waku. Asante. Naendi tukwende oseo ndini wa Ngumbau waku na thayo waku wonde. Thank you. Ndiraye musiaisia utono kwatikana ba ulo kwenda uteki waku. Mundu thayo ndo tedio wakwa. Ni kwatikana wote makuweni. Na namba ciakwa cia simu ni 0726 033 46 0 mwanza ile thandatu 0 itatu 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 ina thandatu kana 0722 893 262. Asante. Nani musiaisia nundu vaiki asakite muthia vau ni vota vikia muthia witu na ukewa witu na Ngumbau imwe kuma kwamba ni witu Bosco wa Mulwa ndikwenda usesia musio wa ilungila satiala tiwenesa masitwa nitawa Veronica Siombua. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.